Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Servika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Nisu sve stvari koje imate u domu neophodne. Slobodan i otvoren prostor jeste onaj koji je uredan, lako se posprema, više u njemu uživamo i nema negativne energije. Evo koje stvari treba da bacite da biste bili srećniji. Odeća koju ne nosite. Ako postoji, prodajte je ili poklonite. U ekstremnim slučajevima možete je baciti. Možete i reciklirati od starih stvari, ali i pokloniti onima kojima su potrebne. Stari časopisi i knjige. Ako i dalje čuvate stare časopise, bacite ih ili reciklirajte. Ovo vam samo zauzima prostor. Koliko imate stručne časopise, prodajte ih nekom ili poklonite. Također isto možete uraditi i sa knjigama koje vam više nisu potrebne. Preterana dekoracija. Kada imate puno dekorativnih predmeta, prašina se skuplja, taloži i češće morate da je brišete. Pokušajte da sačuvate u domu samo one stvari koje vam nešto znače. U vama bude posebne emocije i sećanje na neke događaje. Izbjegavajte gomilanje malih stvari, to nepovoljno utiče na energiju u vašem domu. Često čuvamo predmete koje nikada nećemo koristiti, a kada se pokaže da su nam potrebni, obično zaboravimo da ih imamo. Pridržavajte se ovog pravila, ako niste koristili ni jednu stvar u posljednjih nekoliko godina, onda je slobodno bacite. Kada izbacite nepotrebno iz kuće, nemojte ponovo kupovati nove stvari i gomilati ih u prostoru. Izvor Srbija danas. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Servika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.